smo već počeli snimati. Pa onda, dobrodošli na ovaj moj video. Evo, ja se malo šalim danas. Očito da mi je dosadno, pošto sam na bolovanju doma. Međutim, pripremila sam vam jednu jako zanimljivu prezentaciju. Za one koji me ne znaju, moje ime je Monika Tišljar, umjetnica i ugostitelj, živim u Heiligenblutu, to jest u austrijskim Alpama i majka sam 4 djece. Od kada sam se upoznala sa našim Fitline konceptom, to jest sa firmom PM International, nekakva kreativna energija se je pojavila, pošto naši proizvodi doslovno u trenutku počnu djelovati. Sad naravno mene je interesiralo, pošto jako puno radim sa svojom glavom, a manje sa svojim srcem, iako imam ja i to isto prisutno, međutim, radila sam na tome godinama da to dovedem u jednu ravnotežu. I sad je meni se postavljalo pitanje, ok, supliment, dobro, super. Svi znamo da trebamo vitamine i minerale, isto tako znamo da trebamo i neke dodatke prehrani kao što su cink, selen, nemam pojma, biotin, keratin, tako dalje, da imamo lijepu kosu, da imamo lijepe nokte. Međutim, naletjeli smo doslovno na nešto što kao takvo u 51 godini svojega života još nisam vidjela. Pa ja ovaj video danas snimam za vas kako bi vam objasnila zbog čega i koja je razlika između suplementa koji kupite u apoteci ili u DM-u i Fitline suplementa. Jer postoji jedna jako bitna razlika i tu razliku vam želim pokazati. Znači, Fitline proizvodi svi imaju nešto što se zove NTC ili Nutrition Transport Concept. Ako želite znati više o tome, možete proguglati, a možete i pitati nekoga ko se bavi sa ovim vrstom poslovanja. Ja se namjerno nisam više odlučila za neke kvazi poslove online koji nemaju niti glavu niti rep i na kraju onda ostaneš niti kako bi rekla, educiran, niti sa novcem, niti nije to. Ja više volim ljude, volim socijalni taj dio, volim raditi u grupama i zbog toga i stvaram na Facebooku grupe kao što je Energija uspjeha ili grupa sa drugom temom, Duhovni vortex. U stvari te dvije grupe su kompaktno jedan paket. Zbog toga, jer da bismo imali uspjeh, trebamo nešto promijeniti. Da bismo nešto promijenili, trebamo raditi na sebi. Tako da je to sve povezano. Ajde da mi sad objasnimo malo NTC, kakav je to čudotvoran ne lijek, nego čudotvorna tvar koja je u Fitline proizvodima. I još nešto, ne može biti u niti jednom drugom proizvodu, jer je ovo patentirano od firme PM International i niko drugo ne može koristiti, niti zna koncept, šta je najbitnije. Međutim, naravno, Monika je malo pogledala iza zavjese, tako da ništa ne može ostati sakriveno. Jer mene je interesiralo. Halo, ja koristim proizvod, a proizvod kod mene djeluje i djeluje odmah i pokazuje odmah nekakav rezultat. Ma mislim, kako je to moguće? Prije toga sam isprobala sve i svašta kako bi riješila neke svoje tegove. Pa idemo sad mi ovako šerovati vama ovu moju lijepu razigranu prezentaciju. Ja sam namjerno razigrala ovu prezentaciju jer za mene jednostavno
kad je nešto preozbiljno, onda, nemam pojma, to je dosta teška energija. A kad je nešto razigrano, kad je nešto veselo, evo ovako kao ova slikica, dječje, jer djeca se znaju igrati, mi smo zaboravili se igrati, mi smo svi neki ukočeni i doslovno ono, ko sa štilom od metle u guzici. Ok, NTC, jest da je ozbiljna tema, a malo ćemo ju onako posložiti. Jednostavno da može shvatiti svako dijete. NTC, kako ga jednostavno objasniti ljudima. I to je jako bitno recimo i za moju grupu, naravno za moje divne ljude koji su kod mene u mojoj grupi. I isto tako za sve one koji su u razmišljanju da li bi ovaj posao radili ili ne radili, da li bi uopće probali proizvod, jer moje iskustvo je pokazalo da većina onih koji probaju proizvod, oni itekako preporučuju proizvod i u stvari to je samo naš posao. Jedna vrećica ujutro, jedna vrećica na večer i pričaš o tome. Ništa drugo vam ne treba. Znači, ne treba vam niti ovo znanje, ali ovo vam je jednostavno, jer ljudi stalno smatraju da imaju premalo znanja i da im je onda teško nešto napraviti. Aha, tu moram vam pokazati odmah. Ok. To je to. Idemo dalje. Transportni koncept suplementa. To u stvari jeste NTC. Znači, a šta je transportni koncept? Znači, nešto šta transportira nešto drugo, znači nemam pojma. Kod mene je to autobus. Što je NTC, transportni koncept suplementa, ćemo odgovoriti na to pitanje, pa ćemo odgovoriti kako uopće NTC nađe stanicu i kako je to moguće i kako NTC zna kamo treba voziti suplement. Znači, to su neka osnovna pitanja, ništa, to bi vam recimo pitanje postavilo svako dijete od 7 do 12 godina bi vam postavilo na laički, ne ovak postavljeno pitanje, nego bi vam rekao, dobro, kako to sad može biti? Pa kako taj NTC ulazi odmah u stanicu? Sad ću vam pokazati jedan dijagram. Znači, vitamini i minerali sa NTC-om su na ovoj razini, znači 80 do 90% je iskorištenost minerala i vitamina u vašem tijelu ako ga sprovodi NTC koncept. Vitamini i minerali bez NTC-a 20 do 30%. Znači, i ovo vam je dokazano. Mislim, možete svakoga doktora pitat, magistra, znanstvenika, koliko vaše tijelo uopće prima od bilo kojega vitamina ili minerala, pa čak i iz hrane, koliko vaše tijelo uopće to može iskoristiti i na koji način. A većina toga ode u WC. Suplementi brzo putuju tamo gdje su potrebni i kako je to moguće. NTC je naš autobus. Evo ga, jedan malo ovako futuristički autobus, jer ja sam inače malo nabrijana tako na te futurističke stvari. I taj autobus uzme sebi minerale, vitamine unutra. E sad, odmah da kažem. Naši proizvodi su većinom u obliku praha. I taj prašak, znači to je u stvari smrznuto voće, povrće, da li biljke, uglavnom na svakom proizvodu piše šta je unutra. I u te sastojke koje sam sad nabrojila se dodaje jedan NTC ili molekule NTC-a. Tako da, kako NTC transportira suplement? Znači, u dodiru sa vodom nastaje kemijska reakcija. Kad nastane kemijska reakcija, probudi se molekula NTC-a i ona je programirana da uzme vitamine i minerale, da pokupi ih i u trenutku kad već ulazi tekućina u usta, doslovno u tom trenutku već počinje proces
da NTC vodi suplement tamo di treba. Kako NTC zna u kojem smjeru treba odvesti suplement? To je meni bila jako, jako zanimljiva tema. Pa kao što sam rekla, NTC je programirana molekula. Znači, ima više ovoga dijelova toga iz biokemije, iz moderne medicine, iz neurogenetike. Znači, tu ima više tih znanstvenih grana koje se bave s tim i koje su u stvari se naučilo ili vidjelo kako programirati molekulu. E sad, ako vas stvarno zanima sve do kraja kako se programira molekula, mislim da vam to ne treba, onda vam mogu poslati svoju studiju koju sam napisala dok sam istraživala NTC. Koncept sa programiranom molekulom. Znači, autobus oralno ulazi zajedno sa suplementima u tijelo. Znači, i transportira suplement tamo di treba. E, sad ćemo doći do onog zanimljivog dijela. Programiranje molekula. U kontekstu moderne znanosti, programirana molekula nije softverski kodirana, jer mi kad kažemo nešto programirano, onda odmah imamo u glavi nekakav kompjuter, softver i tako dalje, već strukturno dizajnirana da ispuni određenu biološku funkciju. Otkriva nedostatak stanica, pronalazi put do ciljnog tkiva i oslobađa hranjive tvari u pravo vrijeme. Kako to uopće radi i kako može uopće znati? Znači, morate si to ovako zamisliti. Taj NTC je programiran, to jest ovako, da lakše razumijete. Znači, naše tijelo je skup molekula i te molekule vibriraju na određenoj frekvenciji. A mi koji smo recimo malo više u duhovnim vodama i u kvantnoj fizici to već znamo, znači da li vibriraš visoko ili vibriraš nisko, znači to su neke stvari, da li su svi to i u duhovnom kontekstu shvatili, ne znam. Međutim, radi se ovdje o kemiji, to jest biokemiji. Znači, tijelo je skup molekula koje vibrira na određenoj frekvenciji. I sad, stanice su isto dio toga koncepta. Znači, stanice u tijelu isto vibriraju i šalju određeni impuls. Šta onda radi NTC? Znači, stanica kad je bolesna, to jest kad je nešto fali ili je gladna, znači ako je stanica gladna, ona vibrira nisko. I to vam je isto kao dijete koje vrišti: mama, ja sam gladan, mama, ja sam gladan, mama, ja sam gladan. Znači, ta stanica nešto joj fali i ona počne odašiljati sve niži i niži i niži i niži impuls, to jest frekvenciju. Znači, vibrira sve slabije. Kako vibrira sve slabije? Jer je naravno gladna, nemoćna, nema energiju. Tako polako vibrira niže. I šta radi sad NTC? NTC je onaj svoj autobus. Kad je došlo do reakcije, ušli su vitamini, minerali i sve ono što je trebalo unutra. I kako je ušao taj autobus u tijelo, on je programiran da detektira niskofrekventnu stanicu. Znači, prvo što detektira niskofrekventnu stanicu. Kad je detektirao niskofrekventnu stanicu, evo tu sam i malo crteže dala da ne zaboravim, znači bolesna stanica vibrira na niskoj frekvenciji, kada je bolesna na visokoj, kada je zdrava. I kad on detektira tu stanicu, on dođe do stanice. Znači, ne može on ući u stanicu samo tako, jer stanica mora biti spremna za primanje. Znači, doslovno, to je jako zanimljiva priča, jer tu sam napisala isto kada NTC nađe stanicu, šalje signal prema stanici. Znači, on šalje signal: ja sam stigao.
do stanice. U tom trenutku se otključavaju vrata i vitamini i minerali sa NTC-om ulaze direktno u stanicu. A stanica mora otključati vrata, a otključava vrata jer je molekula NTC-a programirana da pošalje impuls ili da pošalje signal stanici ja sam stigao. Ok? Evo, i to je to u stvari. Da, ja nisam to htjela ništa previše komplicirati. Nisam htjela previše komplicirati jer sam htjela da u stvari svi to shvate. Znači, najjednostavnije objašnjenje je uzmi jedan suplement i uzmi Fitlen suplement. Ovaj suplement ne može za 6 mjeseci napraviti ono što Fitlen suplement napravi za doslovno 6 dana. I to sad nije bajka, i to sad nije nekakva kvantna fizika ili znanost iz ne znam kuda, ovo je činjenica. A činjenica je takva da jednostavno je medicina, doslovno, to je znanost, je otišla toliko daleko da se može da su takve stvari moguće. Mislim, kad mi gledamo koliko daleko je otišla naša tehnologija, onda nije niti čudo da je i ovaj dio isto napredniji. Ono što ja preporučam, znači šta kod nas proizvodi imaju za one koji ne znaju, znači imaju garanciju i mislim to je ono bilo meni fantastično. Znači 30 dana imaš garanciju na otvoren proizvod. Znači doslovno ga 30 dana možeš trošiti i praznu kutiju poslati u PM International i dobit ćeš svoj novac natrag. Isto tako 90 dana imaš garanciju na zatvoreni proizvod. Znači ako recimo se ulazi u sistem kao team partner i sad imaš 3 mjeseca, za 3 mjeseca proizvode, jedan mjesec trošiš, ne sviđa ti se, sve zajedno uzmeš, spakiraš, pošalješ i u roku od prvih 30 dana, znači dobiš doslovno sve refundirano što se tiče novaca. I za mene je koncept fantastičan zbog toga jer jednostavno djeluje. Mislim, šta da vam kažem? Ja sam puno toga prošla i probala i testirala i nije djelovalo. Ili je djelovalo, ali je djelovalo, mislim, ne znam nakon koliko vremena. I uvijek su postojali su neki uvjeti. Ti moraš ovo ili moraš ono, a ja uvijek kažem u svojim godinama, ja sam se namorala. Ja ne moram više ništa. U ovom poslovnom modelu, koji je inače od Vrhovnog suda odobren, postoji jedna jako zanimljiva priča. A to je da ne samo da sportaši ovo troše, nego su sad shvatili i ostali oko njih da prevencija ti može život spasiti, doslovno. Znači može ti život spasiti. Tako da ja ću dalje sigurno preporučivati proizvod. Vjerujem da puno ljudi koji su u našoj grupi će isto nastaviti preporučivati proizvod. Međutim, što se tiče posla, ako uvijek smo govorili joj, pa bio je Bitcoin, pa da sam bar ušao kad je bio Bitcoin, tako reći, na početku. Da budem prvi. Pa sada ljudi na Balkanu imaju ovu priliku da budu prvi. I jedno morate shvatiti. Rijetko se ovakva prilika događa da doslovno sve države Balkana još nisu otvorene, nego su u fazi otvaranja. I oni koji budu prvi, uvijek su u prednosti. To ne mora značiti da oni poslije neće napraviti posao. Da, samo oni koji su prvi su ipak prvi pioniri, oni koji razbijaju barijere i postavljaju nešto novo u realnost.
Za danas vas pozdravljam, hvala vam lijepa na pažnji i vidimo se u nekom drugom videu. Ko zna što ćemo onda otkriti. Ćao.